čast mi je u ime naših vladima šta zaokružimo dio potpisovanja dogovora koji među naših dve državi, koje je dosta značajno, iako što smo prijateljske zemlje, iako što imamo zajedničku cilj, a to je naša strateška opredelba Evropska unija i NATO, ipak mi se zalagamo intenzivno sa našom bilateralnom, no i regionalnom saradnju, mi da postižemo sve to što je najdoblje za naših država, odnosno za Republika Makedonija i za Crne Goru, no i za institucijama i za građanima. Mi, kako što je napomenuo i gospodin Marković, također se zalažimo osven dio ekstradiciju i građanskih i krivičnih predmeta i u zajedničku borbu protiv korupcije i sve takve inicijative rado prihvaćamo i postupimo po njih šta mi kao vlade, kao države možemo, a možemo mnogo raditi u tim poljima i radimo intenzivno. Smena postojano komunikaciju i zato ima i plodni, dobri rezultatima, zato danas smo, osve što smo učestvovali u forum Evropska unija, Zapadan Balkan i potpišujemo ovi ugovorima. Također uverujem vas da i u idninu među naših dve državi izrazimo spremnost i dalje da naša saradnja bude još pointenzivnija.